Uganda n'u Rwanda. Gusa abategetsi b'icyo gihugu bafashe icyemezo cyo guhagarika amakamyo yose yanyuraga muri iyo nzira kuko biteza ikibazo ku mupaka. Ni icyemezo kitishimiwe n'abatwara imizigo muri rusange ndetse n'abacuruzi kuko gihabanye n'icyemezo cyafashwe n'inama y'abaminisitiri b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yabaye mu cyumweru gishize. Icyo gihe abaminisitiri bakaba baremeje ko ibihugu byose bigize uyu muryango bigomba koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa mu gihe bigerageza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ikaba yamenyesheje ibihugu bya Uganda na Kenya ko amakamyo abivuyemo yerekeza i Burundi atazemererwa kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Inkuru dukesha ikinyamakuru The New Times iravuga ko kuva mu cyumweru gishize amakamyo menshi yari yerekeje mu Burundi yaheze ku mipaka ihuza ibihugu byombi, mu gihe andi makamyo 8 nayo yari yerekeje i Burundi nayo yaheze ku mupaka wa Kagitumba hagati y'u Rwanda na Uganda. Mu yandi makuru, mu murenge wa Kimonyi ho mu karere ka Musanze ejo kuwa kabiri umugabo witwa Turikumwe Emmanuel bakunze kwita Machati yafatanywe amajerekani 10 y'inzoga z'inkorano yaratwaye mu modoka y'ivatiri. Bikekwa ko yarazijyanye mu kabari ke kari muri centre ya Kimonyi. Uwo munsi kandi hafashwe andi majerekani 5 y'inzoga z'inkorano zitwa Nzaramba Olivier bakunze kwita Kamasa nawe ayatwaye ku igare. Aganira n'umunyamakuru wa Keti Radio Ishimwe Rugira Gisele ku murongo wa telefone, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Alex Rugigana yemeje ko aba bagabo bombi bahise batabwa muri yombi. Izi nzoga zose zingana na litiro 375 zihita zimenwa. Abaturage bahaye amakuru batubwira ko iriya modoka imaze iminsi itunda inzoga ikazizana ikaza kuzigurisha. Imodoka inyuma aho abantu bicara yari yashyizemo ibijerekani bigera muri 5, ibindi abishyira muri butu y'ivatiri. Barafata bagapakira ibintu bakabishyira mu modoka kuriya no gukwirakwiza ziriya nzoga z'inkorano. Urabizi ko twabiciye, tumaze kubimenya turamufata uriya mugabo. Hanyuma uriya wa kabiri we yafatiwe he? Bafatiwe mu nzira bazikoreye ku magare. Noneho abantu bariho barabikora ku bwinshi kubera ko bazi ko utubari dufunze ziriya nzoga bazicururiza mu ngo n'utubari twazo twinshi tuba tutazwi kuko baragenda aho usanga mu gikari cy'umuturage na bariya abaturage bari mu gikari bari mu kunywa. Niba bireke ko n'ubusanzwe ziriya nzoga ntabwo zujuje ubuziranenge. Baduha amakuru hose ahantu hose bazi ibyo bintu biri mu gukorerwa, cyane cyane abantu bari mu gucuruza inzoga mu ngo zabo. Kugira ngo twubahirize gahunda yo gukumira iki cyorezo cya coronavirus tugomba kubafasha ko bararenga ku mabwiriza ya minisante yatanze. Uretse babiri bafashwe ku munsi w'ejo, hari abandi mwaba mumaze iminsi mubifatiyemo? Barafata abantu 6 baranafungiye kuri sitasiyo Uganda n'u Rwanda. Gusa abategetsi b'icyo gihugu bafashe icyemezo cyo guhagarika amakamyo yose yanyuraga muri iyo nzira kuko biteza ikibazo ku mupaka.